Ćao svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Ukoliko ste se pretplatili prije, znate da sam posljednjih par videa snimala onako više smo se zezali, više smo provodili vremena vani, vodila sam vas okolo po Vašeru, Seattle i svugdje, tako da sam odlučila da ovaj video, s obzirom da pada napolju kiša, strašno odvratno je vrijeme, odlučila sam da ostanem u kući i da vam snimim jedan ozbiljan video. Kad kažem ozbiljan, odlučila sam da sjednemo i da popričamo ja i vi. Tako da, ajde napravite kafu, sačekat ću ja. I ako se niste već pretplatili, idite se pretplatite, sačekat ću i to. Jeste? Super. Odlučila sam se za današnju temu s obzirom da većina vaših poruka je bila kako sam ja otišla iz Bosne, kako sam otišla na brod i tako tome slično. Tako da sam ja odlučila, s obzirom da u posljednje vrijeme sve više vaših komentara čitam, jao, nju je super, blago tebi, ti si, super si se snašla, nije sve tako divno i krasno. Dakle, ako ste gledali moje prijašnja videa, znate već, a ako niste, evo i reći ću, ja sam radila na brodu 2 godine, na kraju upoznala sam svog momka tadašnjeg, današnjeg muža, udala sam se i trenutno živim u Americi. Mi smo se vjenčali 5. maja, tako da smo mi odmah aplicirali za promjenu mog statusa, što znači iz turiste da idemo u direktnu familijarnu, da smo familijarno vezani. Tako da od juna ja čekam papire. Dakle, ne mogu da vozim, ne mogu da radim, ne mogu da idem u Bosnu. Bukvalno sam ovdje i čekam šta će se sljedeće desiti. Što ovo kažem? Ovo vam kažem jer ste svi mislili da je meni super divno i krasno. Jeste, ja ne mogu da se žalim, ali proces je dug. Proces je stvarno iscrpan, dug i trebate puno imati strpljenja, trebate imati puno vremena da ne radite ništa i da budete, ne mogu reći zatvoreni u kući, ali zavisi gdje ste. Ja sam živimo u malom mjestu. Nama jeste Boston relativno blizu, nama jeste blizu i New York, ali mislim ne idemo tamo svaki dan. Uostalom, puno vremena provodim kući. Možda je to jedan od razloga zašto sam ja počela ovaj YouTube kanal, ali htjela sam da vam kažem da ne vjerujete u sve što vidite. Mislim, meni je divno i ja sam sretna, ali ima i druga strana cijele ove priče da puno vremena provodim kući, puno vremena provodim čekajući dokumente da budu gotovi, tako da mogu da dođem ponovo u Bosnu u kojoj nisam bila 1 i 2 mjeseca. To sam htjela da vam kažem. Bar jednom mjesečno oplačem. Oplačem iz razloga što mi nedostaju moji prijatelji, nedostaje mi moja porodica, nedostaju mi mjesta gdje sam izlazila, jer ovdje je drugačije, ovdje ljudi ne idu na kafe, ovdje se ljudi ne druže kao što se mi družimo i trebalo mi je dosta vremena, mislim da sam još u procesu da se naviknem na takvo nešto. Jeste ova zemlja super i imate stvarno puno šanse i opcija, više nego kod nas, ali Bosna je Bosna. I ja sam bila u toj situaciji da sam morala da biram da li da ostanem i da odem, odlučila sam se da odem i naravno nisam požalila. Poenta cijele ove priče je da nije lako. Sigurno da puno puta u mjesec dana budem vrlo tužna što ne mogu tek tako da odem kući, što ne mogu da vidim svoju porodicu i prijatelje kad ja to hoću, osim, mislim, sva sreća danas imamo svu tu tehnologiju pa možemo da se i čujemo nego samo sam htjela da vam kažem otvoreno i iskreno da nije baš sve tako bajno i krasno. Plačem i ja. Nedostaje mi porodica. Nedostaje mi način na koji sam ja odrasla. Nije lako. Nije lako. Htjela sam također da svima vama da vam se zahvalim na svoj podršci koju mi dajete, na komentarima koje ostavljate, na porukama koje mi šaljete dnevno. Htjela sam svima iskreno da vam se zahvalim jer mi znači puno. Tako da čekam. Kažu ko čeka dočeka.
to je sve što sam htjela da vam kažem. Vjerovatno će ovaj video da bude vrlo kratak, ali se nadam da će biti također od neke koristi bilo kome i da ne mislite da ja živim ovdje da mi je sve med i mlijeko. Hvala vam još jednom što ste gledali ovaj video. Ja se nadam da će vam se svidjeti. Nemojte zaboraviti da se pretplatite ukoliko niste. Ako niste, zapratite me na Instagramu. Ime mi je Asja Jackson jer sam se udala pa sam uzela njegovo prezime. Asja Jackson. Asja. Tako da mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!